Tahu dari awal. Astagfirullah. Ih. Sonyen. Ya Allah. Sonyen masih ya merenya keluar jadinya. Gitu. Oh, kan? Gimana di jero hau? Kan? Ya si black dulu. Keluar. Waduh, black keluar. Hanut di ruang dulunya. Coba dia awalnya mau keluar dulu, kan? Hei. Bacunan dia mah black perlu kalau luhur. Ih. Kan geus dahar melein. Tunuh dong si onyen teh. Iya, para miluan bayi, para saing, geus gede ge. Ini juga guys dulu nih, segede gini nih sama nih. Gedenya pas dibuang nih. Ya, onyen keluar. Ih, kunon dia nyen, hidung. Ya Allah, asupkan hulu na hidung. Nyen. Ya Allah, nyen. Hulu dia kunon nyen. Hidung dulu. Wih, dia nyen nih. Para miluan beda nyil. Sarade. Aing asup ke motor awas. Awas kegeleng lah aing. Gas. Onyen lulung ho. Onyen ho. Waduh, berhidung.